رشيد بن حاج مخرج جزائري في الستوند تاع الجزائر اللي عاودوا حلوه بعد 5 سنين ولا 6. ورانا فرحانين نكونوا رانا في كان، يعني يبين باللي السينما الجزائري مازال حي ما مات. واش ان شاء الله العام الجاي نرجعوا لكان بصح بافلام ماشي غير بالستوند، نديروا افلام اللي يخلونا نشاركوا في لا كومبيتيسيون ولا في. Aux États-Unis, les gens ne connaissent pas l'indépendance de l'Algérie, ils ne connaissent pas la révolution, tu vois. Et on a essayé de faire des révolutions comme ça au Brésil et ça n'a pas marché. Alors je trouve qu'il a une espèce de potentiel éducatif. Et pire que ça, comme je disais, quand j'étais enfant, que j'étais algérien, que mon père était algérien,